Singgih ratu sasuna riwawasa punika runtuh pawecanan ide Batara toh langkir kenginan ngandap kasor raris ide dalam dukut wacanan ide singgih ratu sesunan di tiang palungguh iratu sueja bacarane mangke luwih dating langsung warna raga paduka Batara nyuwe caning minakadi padewekan di tiang mangkin ratu mogi titiang gede gejaya inggih mogi wastu kadi di tiang puniki pajang menang iri kering ranan kana ratu mole tangsan kasih daning don manut ring pungas titian sumang dane side rahaja ngaratu rimadaneng rananggana mang nomor sidayang titiang ngamulikang iri kering sajroning pasiatan ratu jaya sakti ngandapang satru wisesa manane di tiang kedigjayan ngemangguhang kesaktian pacang ngasorang satrusane sampun kalau tah mawi sekse saktia ratu dewa dukut marno del pawacanan ide Batara tok langkit uduh dewa dukut idewa ada pesan idewa sang saya ring padewekan idewa sang yang teri purusa sakti kapan ide Batara Tripurusa sakti sumpah ada malingga ring anggan sariran idewane dewa manyeng maring sira yen subuh idewa nindikin ane patut rikala ditu dewa ada ring angan cening ngeragaya yang manu keluar ada lem mapan dewa ada ring angan idewa meperagayaan ring idewa untuk subuh ide sangnya manu jaya nuraga maring sehananing matindeh patut subuh pasti ke bakal menang itu di ranang kana dewa
một sắc tam giang cát Sekancan sangsane ngelarang kepadukan, matindih ke Darman, dan mari paca ngamuli Kang Jaya nuraga apan sampun nyidayang nemuang sekala kelawan ni sekali.